چیروکین کلاسیک این جیهانی بلوروانا گندا مشکان هبو تو نبو روزێک ڕۆژاندا لە وەختێکی پرزوودا لە وڵاتێکی دوور گوندێک هەبوویە. گوند لە پاش چیایên berfa spî û li nav daristanekî hêşinda ciyatiye. Li nav da nawalek dirêj xulexula avê rijeyê çûye. Zewî û bostanên wan da hezar yek cûra sebzevat û meyweyên xweş û tam mezin bûne. Lê warin vî bûyerê mêzekin ku şîniyên vî gundî qet dilxweş nebûne. Hemû armanc û derdê wan zêdetir û zêdetir pere komkirin bûye. Çavê wan ji çikotî gür bûye. Tiştên xwe bi hev re parva nakin, tu diyar ji hev re nakin û nîvan neketine malê xwe. Lê zarokên vî gundê jî pir pêşat bûne. Kengî bixwazin tetikên xwe te li hev parva bikin û bilîzin, bav û diya wan ji wan re hêrs ketine. Ji bo wî kes neçû cem kesî û bi hev re nelîstine. Bi vî rengî roj kete ser rojan. Rojek jinek çîkot, kur fikrê û dor hev re hatiye çûye. Ku çawa zêdetir dewlemend be. Wî demê da pisînga malê li ber bixirîkê avêrde razatî bûye. Lêda destê xwe avitiye çerme pisîngê û helbiriyaye. Pisînga seqal, tu çi karê ra dibî? Sibê heye êvarê li ber bixirîkê dikevî. Em çima avkas nan û av didin te? Te têkim der, nan û avê te ji me re kar bimîne. Gotiye û pisîng çok hûnê xistê kiriye der. Ji wî bûyarî hemû gund pêketine û wan jî ku der pisîngek dîtine pê ço, havlik, bêrik û rotên dû pisînga ketine û ji gunda dikirine der. Lê ku pisîngek gul li gunda nemaye, mişkan racî roj derketiye. Li kulên xwe de derketine kolan û zozaxan. Gora derxwaziya xwe cirit avitine. Li ku der çalik heye, li ku derê ambarek, li ku derê kupikek, li ku derê tiştek xwarinê heye, mişkan xwe tê gevz daye. Lê hember vî tofanî gundê jî destel nesekinîne tabî. Daf neman nedonine, fend û bend nemaye bikaranîne. Lê disa jî nekariye tek mişkek pêgirin. Gundî û çikot da ku ev qas li bûdî mişkan ve mijûl bûne, dest li bav û bostan, zewî û mêrdan berdane û her der bûye daristan. Pere û qezin ji bîra wan çûye. Gundî li deriyê muxtar kirine riya kaniyê ku ji wan re zûkî çareyek bibîne. Lê muxtara ferkir çi bike ku ev ji wan bêçare bûye. Roj wîsa bûne hefte, hefte jî ber bi mihem ve herikiyan ye. Nav vî navberê de xortek bilûrvan tuya xwe ji gund ve rawetiye. Xortê bilûrvan ji mişkan ve nekariye ku gavên bavê jî. Ser vî çûye cem muxtar. Heka hûn bixwazin, ez dikarim wan ji mişkan xelas bikim. Ez tenê dikarim vî bûyerê pêk bînim, gotiye. Gundî li nav xwe da kirine himûkûmî. Em bi heftane dixebitin, me nekariye tiştekê bikin. Ev çawa dikare bi bilûrekê tiştek bike? Gotine li nav heftan. Jê bawer nekirine. Tinekan jî gotiye. Em biceribînin, çi wan da bikin? Bilûrvan gotiye. Ez ji we mişkan xelas dikim. Lê hember vî karê sed zêran ji we digirim. Hindikan dise deng xwe xistine. Ev qas sêr pir e, em nikarin ev qas sêr bidin, gotine. Hindikan jî heka em ew qas sêr nedinê jî, ji xwe em ji mal û milkê xwe bibin, gotine. Bilûrvan têya ku gotina wan nabe yek. Heka we biryara xwe dayê ji min re xewerê bişînin, gotiye û lê xistiye çûye. Hîn negiştiye derveyê gund, sê gundî para xwe giyandinê. Em zêrên ku tu dixwazî bidin te, tu tek ji me mişkan xelas ke. Em pê te bawer dikin, tu jî me pê me bawer ke, gotine. Ser vî tev hevvergerîne li gund. Hemû gundî kom li ser sergû pêdaran bûne. Bi çavên merek li bilûrvan nêriyane. Xortî bilûra xwe girtiye nav biçiyên xwe û dest bi lêxistinê kiriye. Dema ku dengê bilûrê derketiye, dengê gundiyan jî hatiye birandinê. Denga bilûrê ji xula avê û çîka çûçkan xweştir bûye. Mişkan jî dengê xweş bîstine û dema ku kîn da ji kulên xwe da yek bi yek derketine der û li dora bilûrvan kom bûne. Herçî ku bilûrvan dengê bilûrê xwe dirêj kiriye, ev qas zêdetir mişk kom li dora wî bûne. Bilûrvan bi bilûrê ve mêşiye. Mişkan jî li dû vî. Gundî zêdetir ketine li nav merakan. Bilûrvan li ser pêdaran ve, li navxaniyan ve,
لناف میرکول بوستانان و گریه. چکاس گریه افکاس هجمارا مشکان زیده بویه و داویدا بلوروان بر بناوالی کل ناف کند و را دوری مشیایه و لآوی کتیه. چی هم بر مشکین که دووی هاتنه وانجی آوی کتنه و همو آوی دا خندقینه و لآوی دا چونه. گندی کتنه ناف شهیک مزن. چکاس رد بیه ما چاوا نفکریه گوتنه به هفرا. بلوروانا خورد فکریه لجم گندیان من کاری خاکر زد زیرینن بدن از جریا خدا هرم گوتیه. گندین چی گوت سر گوتنه زد زیران شوندا خوش سکنیانه بیدنگی بویه. مختار کارک تکریه زد زیر ناکن ام زیرک بدن تا بلوا گوتنا جی جوه خلاص به لی زیرک جی پره اما او جی دیاره ما بجتره گوتیه. بلوروان بوا گوتنا پر حس کتیه. اون تنی نه چه گوتن دروچین خراون جی گوتیه او زاروک وان پیوان نشانده. اون جوان زاروکان را دپن میناکین خراب از زانم چه دکم اون جی کت بیر نکن گوتیه. بلوروان دزا بلورا خواه گرتیه او دست به لیخستنی بلوری کریه. ویزا خوش لیخستیه که دما که کیندا همو درین مالان وبنه او زاروک جی درکتنه او لطورا بلوروان کن بونه. باو دیا زاروکان چه کرنه جی نکارینه پی زاروکان خواه بگرن. بلوروان لپیشی زاروک لدو هف کتنه شکون ترکتنه چونه راست دارستانه که هاتنه و ناف دارستانه را لبر دریه که زیر دا سکنیانه. دری بر بزاروکان خواه وبیه و رونیک سپیل دورا کتیه. همو هف را کتنه هندور و دری دو وان هاتیه چی. دی و باوین زاروکان دو هاتنه لی چه کرنه نکرنه که نکارینه دری وکن. شب و روژان لبر دری گوین گرتنه لی دمکشون در سفر خواه نمانه برگرن گنده خواه و تم شخارا پرسیانه که چما چه دری زیر دوا نکتنه هندور و دست به چه کوتی پردنه که روژک زارک وان برگرن ما.